long life spent in a miserable way. I'm like so excited right now because I'm on my way to like my first official photo shoot, and it's really exciting. So now I'm going to go and catch the bus. They told me to bring some clothes and some heels, so I have my bags here. And now we are on our way to the photo shoot. I'm super excited because I'm going to meet a pretty popular photographer today. He's photographed some of my friends. You guys probably know them, but he's photographed some of my friends. His pictures are phenomenal, so I can't wait to meet him and to have my own pictures done for a change. And so now we're going to go wait for the bus and go to the mall to go meet him before we go into the studio. And yeah. Well, we're here at the studio now, and we're about to start a photo shoot. I'm excited. Are you guys excited? Because I am. You can see like everything here. Okay. We can meet. Možda ako digneš nogu, znaš da se vidi. Da samo prvo namešam sad po tebi, tako da je sve to. Odlično će ovo. Ajde, možeš, jel ti znaš kako ću da ajde, ostavi. Pa ja kad onda napišem obrazat ću sam s tobom srediti. Možeš možda tako kad staneš kada malo samo zato ne baciš da uzakimo u bok. Evo. Ima lijepe noge. Što je malo više ovamo? Dobro. Bravo. Bravo. Ajde se pravo da staneš kroz. Šta si mislila sa nogom? Baš si lepe noge. Šta si mislila sa nogom? Šta? Da, ali to da bude na tržištu sad, pa da onda, znaš, da baš bude, da baš skok onako malo kao skok. No, like movement. Da baš pod ozdo, da je. Ne, ovdje samo to, tako nešto, da. Ajde. Idemo. To, čekaj. I slobodno možeš i sa kajima da uradiš što mi je kako. To, da. Ajmo tako, to. Ajmo još. Bravo. Malo gdje vamo, to. Samo na ovo ne kad ovamo, nego samo na, više na profil treba daći. Eto. Ajde, izvim, ajde. 4, sad. To. I možeš da baciš manje malo. To. 3, 4, sad. To. Evo sad, ovo sad neki objektiv, znači samo se neko rado, to. I možeš se vremeno ovo sa kaljom igra, znači gdje je pršao. Ideš. To. Da. To. Da. Baci haljom, malo slobodno, igraj se sa haljom. Can you try to like do something to dress here? To. Bravo. Bravo. To. Stop. Stop. You guys saw, we just did the first like take, I guess you could say. Do you like my outfit, guys? I feel like the shoes. Yeah. Feeling really good.
Cheers, as always. Ništa, ne. Odlično. Baš samo mi treba da... Ja, idemo. Znači, te poje su vam odlične, samo znači, menjete malo to, i ništa više, ne gledajte. To. Bravo. Pusti ruku, mislim da je bolje, da spustite. To, bravo. Odlično. Stop. Thank you. Thank you. Well, that was the final outfit. Now I'm gonna get dressed in my normal people clothes, and then we're gonna go. So that's a scratch. Well, this is it. My new day outfit. What a... Tako jedna uloga treba da damo minuta nazad. A nazad skoči u kameru. Prvi, ne. Vi ćete sve jedna mesta, ali prvi sad ću vidimo. We're gonna go by limo to the club, have some great time, and I guess we're just gonna see how it goes. I'm really excited. Here we are. I don't know. It was great. I hope that in the future, him and I can do some photo shoots together, record together, because he doesn't really make the same kind of videos that I do, but I'll make him do a challenge anyway. And it'll be so fun. Thank you for watching this video, and I will see you guys in the next one. Peace on the streets! Može za pojedinačno, pošto mi je jedna sestra, a druga mi je jedna sestra. I kako se zove? Poziv za Drinu. Drino, okej. I za... Anastasija. Da. Drino i Anastasija. Okej, savršeno. Hvala. Ćao. Ćao. Tatjana! Molim, izvinim, torbica mi je tamo. Ne, ne. Hvala. Ja, obožaj Tatjana. Ovo je ja. Ajde sad sam ovo. Dušan, kaže čao. Ćao. Kaže čao. Ćao. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel.